bakamusanga mu gikari barangije kumwigira. Yaratwigishije nta mpuhwe twashyizemo, natwe iyo bamuduha twari kwikorera akana akamukurikira. Ubuvugizi ku baturage n'ubukangurambaga byose bigamije iterambere ry'umuturage. Kwiye kugaragarira buri wese ko tutabyemera iyo ujenjeka iyo uraho, ndetse rimwe bigasa nkaho kuri bamwe bisa nkaho ari ibintu byemewe, ntabwo ari byo. Iyi ni isaha y'amakuru agezweho aka kanya kuri BNB Kigali FM. Nongeye kugusuza nkwifuriza kugira umugoroba mwiza kuri 89 n'ibice 7 n'umwanya makuru agezweho muri aka kanya. Nitwa Lucien Ruzagiriza baha ikaze. Kuri uyu munsi ku itariki ya 9 Nzeri umwaka wa 2025 nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye mu biro bye Sheikh Abdallah bin Mohammed bin Boutier Al Hamed, umuyobozi w'ibiro by'igihugu by'itangazamakuru akaba n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Baganiriye ku kunoza imikoranire mu by'itangazamakuru. Ibiganiro bya Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Boutier Al Hamed n'itsinda ryamuherekeje na Perezida Paul Kagame byibanze ku gukomeza ubufatanye himakazwa uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'u Rwanda. Impande zombi zisanzwe zaragiranye ibiganiro bigamije guhererekanya ubunararibonye, gutanga amahugurwa no guhuza imbaraga mu guteza imbere itangazamakuru rishingiye ku ikoranabuhanga. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bisanzwe bifitanye imikoranire mu nzego zitandukanye ziri mu bucuruzi n'ishoramari, imikoranire mu by'ingendo zo mu kirere, ubukungu, mu bya diplomasi ndetse n'ibindi. Umwaka ushize Leta y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byashyize umukono ku masezerano yimakaza iterambere ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge muntu buhangano, hagamijwe kuziba icyuho hagati y'iryo koranabuhanga n'ubukungu bw'isi. Muri uwo mwaka kandi ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu kwimakaza iterambere ry'urwego rw'uburezi, hagamijwe guhererekanya ubunararibonye, ubufatanye mu bushakashatsi, kubaka ubushobozi ndetse n'ibindi. Ibihugu byombi kandi binasanzwe bifatanye mu by'umutekano, aho bihuriza hamwe kongerera ubushobozi abakozi no guhangana n'imbogamizi z'umutekano bigendanye n'aho isi igeze muri ibi bihe by'iterambere ry'ikoranabuhanga. Komeje n'aya makuru, urugero rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo rwasubitse urubanza rwa Murekezi Vincent woherejwe na Malawi mu mwaka w'ibihumbi 2019. Murekezi aregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Murekezi Vincent yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside, ibyaha aburana ahakana. Muri urukiko kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Nzeri uyu mwaka, Murekezi yavuze ko kuva mu kwezi kwa Gicurasi atarongera kuvugana n'umuryango we kandi ko bimuteye imbogamizi yo kutabona amafaranga by'umwihariko ayo kwishyura abazamwunganira mu rubanza. Avuga kandi ko kutabasha kuvugana n'umuryango we bituma atabona amafaranga yo kwivuza diabete ndetse na prostate, indwara avuga ko arwaye. Murekezi wari umucuruzi muri Malawi yoherejwe mu Rwanda n'icyo gihugu mu mwaka wa 2019 ngo akurikiranwe ku byaha ashinjwa. Murekezi avugwa mu bwicanyi bwibasiye abatutsi muri Butare, aho yakoranaga hafi na Major Siriake Habyara Batuma, Dr Sostene Munyemana ndetse na Dr Eugene Rwamucyo. Ashinjwa gushuka abatutsi ko azabakiza, akabajyana iwe, akabaka amafaranga, ubundi akabagabiza interahamwe. Urukiko gacaca rwakatiye Vincent Murekezi igihano cy'igifungo cy'imyaka 19 adahari. Ni kuri iyo nkuru tuganishije hanze y'u Rwanda. Minisitiri w'intebe wa Hongrie Viktor Orban yaburiye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, avuga ko uyu muryango ushobora gusenyuka n'udafata ingamba nshya ndetse ngo ugende gake mu bibazo by'igihugu cya Ukraine. Ibi yabitangaje ku itariki ya 7 Nzeri uyu mwaka ni mu nama ngarukamwaka y'ishyaka rya Fidesz riri ku butegetsi mu gihugu cya Hongria.
uyu muyobozi avuga ko uyu muryango utagize imbaraga wari witeze ko uzagira ushingwa ndetse ko ubu uhanganye n'ibibazo byinshi biterwa no kuba ibihugu biwugize bidakoresha politike zimwe z'ubukungu. Bana avuga ko uyu muryango ukwiye gutahiriza umugozi umwe mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'umutekano, mu bijyanye n'amasoko n'ubukungu, mu guhuza ifaranga no mu gushyiraho politike ihuriweho. Akomeza avuga ko uyu muryango ukwiye gushaka ukugirana amasezerano y'amahoro n'Uburusiya ndetse bikagirana imikoranire mu bijyanye n'ubukungu. Mu Bufaransa, Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu François Bayrou yeguye nyuma y'umunsi umwe inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa imutakarije icyizere. François Bayrou yashyikirije Perezida Emmanuel Macron ubwegure bwe kuri uyu munsi ku itariki ya 9 Nzeri. Macron yakiriye ubwegure bwa Minisitiri w'Intebe François Bayrou avuga ko azashyiraho umushya mu minsi mike iri imbere. François Bayrou yabaye Minisitiri w'Intebe wa gatandatu kuva Macron atorewe kuyobora Ubufaransa mu mwaka wa 2017. Mu bice bitandukanye mu Bufaransa bagiye mu mihanda bishimira ko François Bayrou yatakarijwe icyizere bityo agomba kujyana na guverinoma ye. Yatakarijwe icyizere nyuma yo kubwira inteko ishinga amategeko ko igihugu kirembejwe n'imyenda bityo ko bakwiye kwemeza gahunda ye yo kugabanya ibyo leta ikoresha, amavugurura mu misoro, gukuraho ibiruhuko bibiri bisanzwe bitangwa mu gihugu n'izindi ngamba zituma igihugu kizigama miliyari 44 z'amayero buri mwaka kugira ngo kigobotore ingoyi y'imyenda. Ideni ry'Ubufaransa rirenga miliyari 3,300 z'amayero. Tugana ku musozo w'aya makuru. Perezida wa Indonesia Prabowo Subianto yirukanye bitunguranye abaminisitiri batanu barimo Minisitiri w'Imari Sri Mulyani Andrawati w'urubyiruko na siporo n'abandi batatu nyuma y'imyigaragambyo iherutse yamaganaga guverinoma. Aya mavugurura ya Perezida Prabowo akurikiye imyigaragambyo yaguyemo abantu 10 aho abantu bagaragaje kutishimira ubutegetsi no kwamagana imyanzuro yo kongerera arenga $3,000 by'amadolari ku mishahara y'abagize inteko ishinga amategeko. Abigaragambya bavuze ko ibyo ari ukubakandamiza no kubangamira ubukungu bw'igihugu. Bigaragambije bamagana guverinoma itita ku baturage bayo aho ubukene n'ubushomeri byugarije urubyiruko, abandi bakaba bakora imirimo iciriritse idatuma babaho. Imyigaragambyo yarushijeho gukaza umurego mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 ikaba yarabereye imbere y'inteko ishinga amategeko mu mujyi wa Jakarta no kuri kaminuza zitandukanye aho yamaganaga iryo hohoterwa n'imishahara mike. Reka gushimira we twabanye muri aya makuru nkuru harikire gahunda za BNB Kigali FM Engineer Magogo ndetse na Twizere Emmanuel ndabashimiye mukomeze mukurikire gahunda za BNB Kigali FM yabateguriye mu kino mugoroba mwiza.